Sebi sa 18 godina bih rekla da nikada ne odustajem od svojih ciljeva i snova i da bez obzira na sve prepreke sa kojima ću se suočiti kao žena, nikada ne zaboravim na to da mogu uspešno da preskočim sve te prepreke i da uz prave ljude budem i na pravom mestu. Kao buduća politikološkinja smatram da su žene dosta dugo bile diskriminisane u ovoj profesiji. To je bila direktna posljedica činjenice da su žene sve do 20. vijeka prinudno isključivane iz svih političkih procesa. Međutim, bez obzira na to, danas je dosta više žena koje se uspešno bave ovom profesijom. Smatram da to što smo žene nije nikakva prepreka u ostvarenju naših ciljeva i već naprotiv smatram da treba da iskoristimo našu snagu i hrabrost koju posjedujemo kao žene kako bismo uspešno ostvarile sve naše ciljeve i snove.